Mengurai fandango para guamakamu. Manalis tu ianidu tani magagun mesagwa. Manabibo dandan teman moni siai boka. Man makumbidai familia con todo man atungunya. Makam mugiatat was ma de botsagi koti. Maninengang ni familia sa Hafa dos muna Taiguehe. Mugiatat pues ma de botsagi koti. Anita fan man hasu lemungas di masu seli. Mapus nasi beta para ilama sembalah. Tan Pedro Guatu Gigazera Tan Matingoy Pamaguhong Si Halamong Gigima Zagaragwa Hinanomiya Sa Taza Areklu Parasiya. Pues ma de botsagi koti. Maninengang ni familia sa Hafa dos muna Taiguehe. Makamugiata pues ma de botsagi koti. Anita fan man hasu lemungas di masu seli. Man mautut kandania con todo ihanomia. Madus bedisha isalate imunga govdan di boshon. Nasi beda kudong aspiar familia. Sa hoko kikapeta sa taza esta para hinahanya. Makam mugiatat was mati bosya. Maninengang ipamilya sa Hafa dos muna Taiguehe. Makamugiatat pues mati bosya ikoti. Anita pan manasu lemungas di masu sedi. Pues ma de botsagi koti. Maninengang ipamilya sa Hafa dos muna